karon kay naabot na mi sa mong destinasyon, naghaling na mig kayo kay magsugba kuno mi, ambot ug unsay mo isugba ni, pero uling pa man ning naadre, wa mi kibaw unsay mo isugba, pero naghaling na mi daan kay basig nagi isugba tinuora ba. O basig magpili ra mig usa ni among isugba ron. Kalingaw sa video-video na imong mga kauban diri kay mao man among tripping gyud. Kita mig nindot nga destinasyon ba nga makalantaw-lantaw ni tag nindot nga view nya, pabugnaw-bugnaw sa tagamay sangin kay init kay panahon nya. Diri kay murag hangin man, bugnaw ang hangin pero init kay ang lugar. Pero nindot kayo sa mata, presko kayo kay piti tinawa sa tubig. O nya samtang nagsugba-sugba na mig sugo diri kay naagi day isugba. Ya nakalingaw sa nila gugum sa nilang giugom bugnaw ba ni o irtis guro ning lamiam na napa kay piti man nakadosmo gyud baba. O dosmo gyud mas baba ni kadin okay unsa kaning mananapa wa ko katilaw ni ya ingos ta bugnaw kuno kayo nya bugnaw nya init king tubig diri piti ninduta. Ako po diri kapusing-pusing pag gatudlo-tudlo wako kibaw unsa ni kong gitudlo wako asa ni dapit wa man ni direksyon pero ako ning tudlo-tudlo diri para murag napoy gitudlo kuno hay ba atik-atik ra gud pero pusing-pusing ra dai para ingnon gwapo. Ya karon murag gipanggutom na gyud sila gatapok ay murag suso. Wa kasabot usay gipamati ba ya katana-tanaw sa tubig gutom naman pero hapit na nim human namong giluto. Karon tagtaod mangaon na may mangaon na gyud may neron kay tambalan na ni makagutom kay murag gutom ni jud kay ra. Hi guys. Aday ta karon sa ni? Muyot. Tuyok. Tuyok ang karkar ni. Naligo mig dagat ya. Nagfood trip sa ginagmay. Muyot. Bagungan. Muyot. May naman gyud tang ikaon kay pertin man gyud gutuma pero ako sa ning giwara-wara ako cellphone ri dapita kay ato sa ning kuwaon ni mga nindot nga view ba na mga bata kaduwa na mga kauban ron nimo. Ako sa ning wara-wara para makita sa inyong unsa kanindot ang view diri dapita ba. Ayata mga starring. Mga artistahin diri sa mga kauban ba. Apa. Nangita nila chicks pero may available. Kaya lagi kunuhay ka vlog man ta ato ning wara-warag todo to cellphone ri pahimos ta ato ning kuwaon ning mga nindot king mga view ri tubig green kay tanan ara gaduwa ng mga bata. Unsa ma? Kim. Kugihan ang apta ka kuha gyud. Oh, isa lagi. Kuha gyud ra kim ra. Igay. Nami man atlanan. Imo to taim. Kuha. Sorry. Bye-bye, maligo na ko. Maligo na ko. Guys, kinilaw. Hangit. Dara gadasa nga. Angus. Kuna sa sin bay. So di pa. Wa mata ko. Nagsata. Tulong ko. Kuna sin bay. Ayun. Ano man mga ano mi? Araw. Wara mapaig. Na para pagod. Share ni katorang si Kuan. Nga ano mi? Nindot gigbahawan. Wag gibalkansi ba? Aldiro gi ba?